May pabengi Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regular balita ngayon Webis, September 28, 2023. Senior Deputy Speaker Dong Gonzales at DPWH Region 3 Director Tolentino ang pong 8 pa katao. May daluman lang kasong graft king ombudsman. Pasig Potrero Bridge keng SC Tex, ibuklat dane kareng ganaganang klase ning saken. Kapampangan businessman ay Jose Boy Between ning Betis Crafts, may angune po biye king edad 77. 560 kilograms sa shabu, pakasalikod kareng kahuning chicharon, metokal la po keng metong warehouse King Balen ning Mexico. At miyayaliwang obra na ning Fernandino artist ay Erwin Dayrit. Pakatindayagla keng SM City, Pampanga ang gana pong October 2. Ngaw, ating dyan na may pabengi, makanano da discover ining makanini karakal a shabu 560 kilos. Pisasabihan tamo kayo nini, no karin ka numendi batin eh. Awa maya pa bengi Justin at maya pa bengi karen kaya katamo nga talapanalben awanan din Justin pintalan tayo itang warehouse kay nga Purok 5 San Jose Malino bakang tabalo tayo no karen nga pong barangay Mexico Pampanga reni ato kaldala ning PIDEA ning NBI ng September 24 pero nandin dala pe pakit kareng media nan ngeni doon karindala pe pakit kaya katamu rening illegal drugs areni ngini agpang Justin kay nga Bureau of Customs ireni kanu bintayan dala since 2020 pa ating kasi kanu international and local syndicate magobrang miyabe kay nga operation na ning drugs keti bansa mamanmanan da nala ren ang yapang to 2020 so balo making development na nitang drugs manibat ketang karelang penibatan keng Thailand may ako ding shipment keng Thailand anyang September potang kaili na ba siyan kanu keng China miras keti Pilipinas anyang September 19 so anyang keng keti Pilipinas keng Port of Subic karinda linabas dinalan kay X-ray naning Subic anyang September 20 anyang ikit da Justin keta keng ketang pamong X-ray na bala mo atin ang kahinahinala ketang shipment kasi ita kaya box ayun nakakita keng monitor tamo boxes la ren ano krakal puta kay atin yang laman chicharon ngayon ketang kilog na ning chicharon atin pang makabalot foil ngayon palang foil ay tatin Justin potang dinalen mo kay X-ray medyo bala mo maging sigurado nanutang mo agad check. So, training X-ray inspector, bala mo may ginakita determine na hindi ma-check ang kilog na nito. Ngayon, anyang kaya, anyang ikit na itang ating kalangay, kinayde, binuklot dala, to confirm na apin ita yung babantayan ng drugs, ameni bat keng Thailand. Anyang ikit da, oy tamin, taping substance ka rin, chinek da, ikit da, ning karelang chemist na siya buita. Ngayon, yung kewada, eda pa mo kinay ka rin, eda pa mo kinuha ka rin. Yung kewada, mag-issue lang warrant of seizure and detention. Kung baga, balo da na ita, ngayon, itinurn over da keng PIDEA. Karas keng PIDEA and NBI, atin lang ausa na control delivery operation. Hindi nang sabihan, balo da ning laman, o na yung buridang takalukyan, takikyan, nung no ka rin munta ita, at nino ring taong involved. Andapin ketang ita, mira siya kay Mexico, Pampanga, at karinda nala, binulatlat, uling balo da na, kung nino retang involved personalities, kay may sabi
droga, Justin. Wapin, dakal makutang kareng kaya katamong makibalita mo naman, nandin na brinig tayo ini, kaya katamong social media, yung pagtakanda kasi ating Jenna, masanting banggit men, ot edo sebatan kaya tapang subik, miras laki ni, at kalupaning banggit mo, buridang pakibalwan, nung nino, itang tanggap kareng shipment, kaya tang giyawadang controlled delivery operations. Kenny ba, atin yang abanggit ing PIDEA, ang poreng aliwapang miyembro, dareng mi aliwang agency, mi down, kening ausandang control, delivery operations, at kening seizure na ning shabu ngayon nino kanong atsuk ing gulot, kilala da at nano kano yung estado na? Justin, abalo da na itang ninuretang sindikatong involved. Narapin international and local syndicate na rin. Atin muna mga involved government agencies. Nya mo, ela pa magpalwal lagyu o may hint nung neno deni kasi for further investigation niya baya kanung nung wari mapurnada itang karelang gagawang pamagkay karen itang dakpandala talaga king akto ang itang karelang involvement kening shipment ay. Diyan na buri kaya imalinon ining warehouse ngayon na nung nuka rin pepakit dala rening kilo-kilong shabu pakalagay ka rin karton naning chicharon ng pangaliwa pang produkto. Ini kaninuya warehouse ini. Identify ba o apin ba ini itang warehouse nung nuka rin ladinog pa dening produkto o ini linipat na nalaki ni anyang atukal dala ning kakatamong authorities? Upon delivery ni anya lalawan di kanu yung movement na nitang nining kargamento ngay ni keni nala diniretso at ilang kayabek si Justin feeds den at ilang kayabek cube at ilang kayabe canned soft drinks ane tapos kaya rin na nita diniretso dala kita may sabing warehouse nung akit may itang warehouse ayan kay nga monitor ta bayuya pa mong gawa ngayon kaya pininoy tang owner. Kalupan na ning pakibat da, ede mo naman na binyelag yung makanyan man, ing sinabi da, atino kanung total ng list contract. No, ninoy tang meg arkila, ang po ninong magpa-arkila. Ketang warehouse ay taking Mexico, Barangay San Jose Malino, Mexico. Jenna, ako tang mo nung pampilani ni karing maragula drug bust, merapat, ketiking probinsya ni Pampanga kasi king atatandaan ng tamo atin mo naman ngening Banua yata or last year if I'm not mistaken ining kening North Luzon Expressway Paulo G pa yung minta kay but just very recent mo siguro last month ining keni na mga mabalakat itang metong na saken, likwande, ketang parking lot, naning meto nga supermarket, at karin natin lang ikit. Nanong sasabyan, dareng authorities, particular yung PIDEA, na bala mo, bala mo lugar yan nung nukarin dadala ng droga, keti Pampanga. Makanya, nanong nga sabi da ketang makanitang senaryo, Jenna? So far in sabyenda ini kanu ing peka maraguldiling operation at peka maraguldiling ikuanan dareng authorities illegal drugs emo keti Pampanga or keng Central Luzon no keti mabilog a Pilipinas under the administration of President Bongbong Marcos ngeni mi ako tangya naman tino nung atin lang connection detang aduang areta alawa na pamurin kanu ning NBI and PIDEA nung ating possible connection ka rin adwa pero as of now alala pa kanung kakit makanita na posibleng pamiug ne dareng adwa. Ing tawli ko nang kutang Jenna no ka rin kanyan midala ining illegal drugs sa karelang sabat kasi baluta naman malaut ka rin pisasabyan din kay sabyan da no ka rin mga parasin droga ang karelang ararakap dakal yan 560 kilos makananulang makatiyak o makananu da sigurado rin kaya katamong kabalen na ma-recycle in droga po miras ka rin ikapin adapin ka retang marokalub o retang taong gagawang mayap. Initin bayo kami makop
bayo kami mako kay nga warehouse, kita nga mi anong kapilan dala tanggalan at kaninong custody miras. Ngayon mo rin begi ngay ni Justin, ilakoda ka rin at in custody miras siya kay PIDEA. Dalada kanu kay nga Quezon City bakan ta for forensic laboratory ne i-check dangan kanita itang shabu content daretang ikit dang makakawun. And ini Justin mad kahalagang 3.8 billion pesos. Makanya na karaguling asam-sam da ngayon. At po tatin interesado la rin kaya katamon tala panalbi si sabi tamo meto kalitang shabu kay nga kahun na ating chicharon. Ngayon po panda bakit sa likod na kayong chicharon kasi kanu ining chicharon and dried fish ating kanong tendency na balamo ilisya na la retang K9 kaya nga bawo na ning shabu. Uli, syempre, may kibaw, medyo mabulok, makanyan. Po, ena, ato kalitang shabu. Nonetheless, kayong operation na iniela kanong ginamit K9 for further kaya pa mo experiment nung ating kabalwan nitang bawo na nitang pisa likutan dang kahon, kaya nga capability na ning K9. Okay, dakala salamat, Jen Alumbang Parungaw. Isipan mi ken makalawela ka na kung sana kanu tutulan chicharon masanting nung talagang tutulan chicharon din lalo na oras na ning kapunan pero nung illegal yan droga dapat muna talagang isinop dong masalese bangin no miraras karetang emap tao yung kargamento kayan. Dakala salamat, Jen Alumbang Parungaw. Kapalayan kay ngalawa pong balita, ini po may daluman lang kaso di Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales at DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino at 8 pa pong katao. Kaya ni pong Office of the Ombudsman, tungkol niya po kanu hindi karetang atlong flood control projects, may award kanu kay kumpanya pibanja na kanong Congressman Gonzales. Ayun ni po yung report. May daluman niyang kasong graft king Office of the Ombudsman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Anya nga 8 ng Setyembre ngening banwa. Tungkol ni kareng atlong flood control project sa mikialagang 600 less Aurelio M. Gonzales III. Aurelio Micaeline M. Gonzales at Zenaida G. Kiambao ang timong officers na kanuning AD Gonzales Jr. Construction Trading Company Incorporated. Makalistala namang respondents ng may sabing kaso, di DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino, DPWH Region 3 BAC Chairman Ignacio F. Evangelista, DPWH Region 3 BAC Secretariat Ana Marie Tayag, at di DPWH Region 3 BAC Vice Chairman Arthur Santos. King exclusive interview ng Kapitan Napaw king CLTV 36 News nganing Webes, September 28. Sinabi ng ekonomi didinan solusyon ng problema king albuking karelang lugar. Bistaman miyaliwala ring pagawarang flood mitigation projects. All over the Mexico, in concern wala nga kasi active king social media. Nanamit nga kakita video da si senda ka na ako. Toti kung dokumento ka rin, nanyapin na niyang sabi kong mag-file kong demanda, kaya mag-sendo ka na ulit ang karelang project. As far as kitang pinakadulo na ng Mexico, boundary na ng Mexico Angeles, papunta Mexico, sendo lang ka na ako yung project. Halim mo project, pati itang karelang billboard na ng project na ilaring contractor. Panwala ng Napaw, Latina Luki king Republic Act 3019 o ing Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ing Article 216 ng Revised Penal Code o ing Possession of Prohibited Interest by a Public Officer ding kayang dinemanda. Ing metong official king gobyerno, po pwede mangontrata. Net na sarili na lang budget, tapos po iyang mangontrata. Conflict of interest po yung makanta. Even kami po barangay captain, kaya pwede mag-obra ka rin barangay or bantay bayan, ila po pwede mag-obra kayong project. Hinggat ila po congressman la, board member la po, city councilor, ila rin contractor kitang parelang project. Kaya ang kasong simbahan ng Kapitan Napaw king Ombudsman at inyang binanggit na atlong civil works contract para king flood management program ng DPWH ay in-award kano king AD Gonzales Construction and Trading Company Incorporated abandira kano rin pamilya Gonzales. At yung tamong ngeni kening Abacan River nung nuka rin akit laring adwa ka rin proyekto na mibye king ADG Inc. Ne? At
Kaya bekeni in construction and maintenance ng flood mitigation project kay ni King Abacan River antimurin ing diking and slope protection works ang mamabot king halos 360 million pesos ing halaga. Maka-identify laking 16-page complaint ng NAPAW ding atlong proyekto ang may award kanu King A.D. Gonzalez Jr. Construction and Trading. Akit la kanu rin ni King Mexico, Bacolor, Ampong, San Fernando. Karing video, apepakit ng NAPAW King CLTV 36 News, mayakit niya mo naman ng lagyuning construction company. Abibandyan da kanu rin Gonzalez King mismong tarpaulin na ng DPWH. Bukod kanu king conflict of interest, matsura la naman kanu pangagawa ring proyekto ang pangkang NAPAW. Ating ko pong dokumento ko rin na halos sira-sira no po. Re-repair na mo po. Imagine, this year la pa po sira na la. Di ba? Noon la po itang quality daling obra. Manawagan ko po kayong COA, kayong DPWH na nung pwede po mag-physical audit po, inspection, kretang project na po. Amunan kaya po yung kakatamang congressman, nung pong ka na ako sasabihan puro kalaraman, mag-resign ko po, na ako po tagal bilang kapitan. Pero pati po, patunayan ko na dapat ilang mag-step down na po kung karela katungkulan. Samantala, inaus na ng CLTV 36 News si Representative Dong Gonzalez anyang Martes, September 26. Mga adwa na ning kayang pasyag tungkol king may dalo makaso. Dapat agpang kaya, alaya pa kanong tinggap pa kopya na ning reklamo. Anya eya pa makapamyang amano dikil Kenny. Makanyan mo naman ang pekibat ng City of San Fernando Councilor Brans Gonzalez king CLTV 36 News anyang Martes, September 26. Akasabi niya naman ng CLTV 36 News nganing Aldo, September 28. DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino bang adwa na ning karelang pasyag tungkol king kaso. Dapat ela pa mo bisang magsalita. Uling alala pa mo rin kanong atatanggap a kopya na ning reklamo. Makabuklat naman ng CLTV 36 News para kay Pasyag Daring Gonzalez, ading opisyal na ng DPWH Region 3 tungkol king pisasabihan. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Pasibayo po makabuklat tiya ing balen at balita ating mabilog CLTV 36 News and Current Affairs para po keng pasyag da rin di pong midaluman kaso di Congressman Dong Gonzalez at deta pong kayang kaanak at din pong opisyalis na ning kakatabong Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 panimuna na pong Direktor Rosaler Tolentino. Kabalen ako po mama ko dakal pabalita king kaya kaming pamagbalik.
Magbalik niya po ing balen at balita. Kabalen, pag masusyan niya po ngening Aldo, September 28, ini pong World Rabies Day. Baliw po ba kiniking Central Luzon, 253 cases na po ning rabies infection karengayop, ing record na po ning Department of Agriculture. Kabang 32 naman po katao, reng meten, pauli na rin ning rabies virus. Ana po ning DOH, ayo po gagawang biro, ing meket, patsi meket ko ngaso, may gamal ko ngaso o pusa, pa-injection ko ang antimano. Ay hindi po yung report. Marami sa mga Pilipino ang itinuturing na parte na ng pamilya ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit tulad ng mga tao, lapitin din ng sakit sinabantay, gaya na lamang ng napakadelikadong rabies. Bali 97% ng positive cases natin ay nasa dogs. Pero may mga reported cases din tayo sa pusa, sa kalabaw, sa baka. So lahat ng warm-blooded animals. Ang rabies kasi ay 100% fatal. Hindi lang sa hayop kundi sa tao din. Once na pumasok ang virus sa animals, usually nagta-travel yan and the endpoint is the brain. Once kasi nakarating na sa brain yung rabies, definitely mamamatay yung animals in few days. Batay sa datos ng Department of Agriculture o DA Region 3, 253 cases na ng rabies infection sa mga hayop ang naitala sa Central Luzon mula Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyan. Mas mababa ito sa 286 cases sa kaparehong mga buwan noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga kaso ang naitala sa Bulacan sa bilang na 106. Sinundan naman ito ng Pampanga na may 66 cases. Paliwanag ni Dr. Milagros Mananggit, ang rabies coordinator ng DA Region 3, ang pagdami ng mga positibong kaso sa Bulacan ay resulta ng mas pinaigting na testing sa mga suspected cases ng rabies. Para sa akin, mas okay lang na mataas ang animal rabies cases kasi ibig sabihin we are saving the lives ng mga kinagat na mga aso na ito. In-encourage namin talaga na itaas pa ang surveillance sa bawat LGUs. Samantala, umabot naman nasa 32 ang bilang ng human rabies cases sa rehiyon sa unang 6 na buwan ng 2023. Mas mababa ito sa 45 cases sa kaparehong mga buwan noong nakaraang taon ayon sa DA. Kinumpirma rin ng Department of Health na lahat ng kasong ito ay nauwi sa pagkamatay. Pinakamaraming nasawi dahil sa rabies sa Bulacan, sa bilang na 13 na sinundan naman ng Pampanga na may 5. Kaya naman sa paggunita ng World Rabies Day ngayong September 28, hindi pinalagpas ng DA ang pagkakataon na muling ipaalala sa ating mga kababayan ang iba't ibang kaalaman at paraan para maiwasan ng rabies. Ang rabies case sa animals ay ma-observe yung pagbabago ng ugali, yung dating mabait, nagiging mabagsik siya. At kahit hindi mo inaano ay nangangagat. And usually, pagka nakakawala yan, yun yung aso na nagta-travel siya ng halos 3 kilometer radius and along the way, nangangagat siya ng mga ibang animals or tao na nakikita sa daan. So yun, nagbabago ugali, naging matapang sila. And sometimes pati may-ari nakakagat eh. Binigyang diin din ni DOH Region 3 Rabies Coordinator na si Dr. Joseph Michael Manlutak
ang kahalagahan ng pagpapabakuna kung ang isang tao ay nakagat o nakalmot ng hayop. Yes po. So basically, after exposure, kung ikaw ay nakagat, dapat ikaw ay magpapabakuna. Kung di ka nagpabakuna and ito ay may rabies, 100% na nakakamatay ang rabies. Nakikipagtulungan din daw ang DA at DOH sa mga local government unit para sa libreng pagbabakuna kontra rabies at magkaroon ng mas maayos na pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng nakakamatay na sakit. Kasama si JM De Jesus, Angelica Cara, CLTV 36 News. Kingaliwa naman pong balita, mi daw niya yung 9th Balik Scientist Program Annual Convention King Clark, Pampanga. Niya pong Miyerkules, September 27. Kaya itinagon la po rin Filipino scientist, iba't kang miyaluwang bansa. Bang idake, rin karelang Kebal 1 at pamagaral, dikil po kareng miyaluwang larangan ang timoking health, agriculture, aquatic resources, modern technology at aliwapa. Ayun po yung report. Mabot laking 150 Filipino scientists na ba't king mialiwang bangsa, ring minuli kay ti Pilipinas Parking Balik Scientist Program ng Department of Science and Technology o DOST. Mera pa tiya iniking Clark, Pampanga inyong Miyerkules, September 27. Kenny dinakirarang scientist ang karelang Kebal 1, dikal kay miyayaliwang field of expertise, antimoking health, agriculture, aquatic resources at modern technology. This year's 9th Balik Scientist Program Annual Convention, with the theme, Balik Scientists Harnessing Global Science for Sustainable Development and Transformation, highlights that we are living in an era marked by rapid technological advancements and an ever-expanding global network of scientific collaboration, where the role of our scientists in fostering national development has become increasingly vital. Agpangkang DOST Secretary Renato Solidum, atin niyang atlong kategorya in karelang Balik Scientist Program ang makabasi king duration. Atin niya kanong short term ang magluwat 15 days to 6 months, medium term as 6 months hanggang 1 year, at long term a 1 year to 3 years. Karamihan dyan ay may hangganan ang kanilang pagbisita sa Pilipinas kasi syempre, unang-una, kailangan nilang ikonsidera yung kanilang kasalukuyang posisyon, kanilang pamilya at yung hangaring nilang tumulong sa Pilipinas. Manuwalaya kanong isuludum na dakalya asaw ping karelang programa kayong pamamaya solusyon karang miyayaliwang problema ning bansa. Ako po'y nananawagan sa ating mga kasamahan sa gobyerno, national to local, na i-avail nyo po ang Balik Scientist Program kasi yung mga problema po ng ating bansa ay pwedeng masolusyonan through science, technology, and innovation. Metong kareng scientist na megdakya kay Baluan king BSP, ing molecular biology at biotechnology expert ay Dr. Apollo Marco Lizano. Makasentro yung kayang pamag-aral kayong benepisyo na ng sea cucumber. One of the reasons why we're very interested to study and research this animal is historically, this species is known to contain a lot of medicinal and nutritional value. So for over a century, Stichopus cf. horrens has been used to treat various ailments, such as stomach ulcer and also improving the immune system. Samantala, at tatanda ng metong kareng highlights ng Second State of the Nation address also na ng President Ferdinand Marcos Jr. ing Science, Technology at Innovation Plan. This year, Filipino scientists in diverse areas of expertise who returned to the Philippines to undertake research and development in various priority fields through the DOST Balik Scientist Program were recognized by President Ferdinand R. Marcos Jr. in his 2023 State of the Nation address as one of the science-based initiatives in the country. The President continued by reiterating that in order for the country to be at par with the global cutting-edge technologies, we need Balik scientists. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, balitang sports na naman po, makasadyaya pong midawon, keniking New Clark City. Ken pong kapastarlak ing peka mumunang AIDA Philippines National Pool Championships. Apin po yan ng pintala ng JM De Jesus nandin, Mika Presscon la po, running organizer sa Kayabe, ing Department of Tourism. JM,
nanuya ining competition ngayon ni at makananuya karagol in competition nanungulaganan niniking kaya katamong rehiyon kaya di Central Luzon. Yes, Kuyang Justin, nung kanya nga agaga nakahamu, anyang anak tamo mamyalong tamo karing swimming pool po karing beach ne. Paluwatan tamong alima ka panginisnawa king lalab na ning danum. So ngeni, abalo mo bangit, nadi kay mo rin naman abalo na metong yan ini ne. Ausan day ning free diving pool championship ne. So ini nga free diving pool championship itang abagit ko na lang alima ka king lalab na ning danum. Agawan day ning the Philippines na diving pool championship kay Nuclear City. Kuling akakit da kay Central Luzon. Tamong metong mas nung tamong makanining event. JM, balikan da ka, potang bagyan, putot-putot kain kaya kang audio. Sa masantaya mo, muntata naman po, kabalen, kaya aliwapong balita. O ini po, kabalen, pakibaluan tayo yan. Baluta naman ng New Clark City, pegawade po yan, anyang bayo ining pandemic, anyang bayo ining SEA Games, at may gamit siya po yan na kayong SEA Games. Ngayon po, uling ala ng pandemic, lakwas talagang mika itang ausandang travel revenge, ang pong tourism revenge. At syempre, meto nga po kareng destination ining Clark at New Clark City, kareta pong ausan tamong para karetang sports tourism destinations. Kaya nga luwa pong balita ay nibangganakan po at kilala na ning gelingan ning Matenakang Kapampangan ay Erwin Dayrit, betong pong exhibiting inorganisa ning Akay ni Sol. Betong nga grupo nung nuka rin niya po ambassador, hindi pong kaya katamong miyango biyang kabalen. Silipan tala po rin kayang obra, pakatindayag po keng SM City Pampanga Activity Center hanggang na po kayong October 2. Ay hindi po yung report. Pakatindayag larami yaliwang obra maestra ni Matenakang Kapampangan na Erwin Dayrit kang SM City Pampanga Activity Center ngening Webis September 28. Inorganisa na inining Akay ni Sol Cambeng City Tourism and Investment Promotions Office ng San Fernando. Metong yung painter Dayrit at tinanggap Most Outstanding Fernandino for the Arts anyang 2011. April 25 ngening banwa anyang mayangu yabing kaya katamong kabalen king edad 43. Ang eksibita po ito para kay Kuya Erwin Dayrit ay pagkakilala, pagpapaalala at pagbabalik tanaw sa kanyang mga nagawang obra at mga gawang tanging siya lang ang nakagawa sa tulong ito ng Akay ni Sol Party. Siyempre, importante na gaganakan talang kang alana luuling pauli da rin karelang obra, mabiyay na pamurin ng karelang legacy kang kakatamong syudad ng pangking kakatamong komunidad. At masaya tamo uling ing Akay ni Sol talagang alayang sawa king suportada kang Kuya Erwin Dayrit ang yang alane talagang pamikatagon tamo pamurin bangga na kanya at ayalala nung nanay itang masanting agawa na para kang kakatamong syudad ng pampara ka rin Kapampangan. Bukod ka rin kayang mga santing nga obra at tutumpapakit emosyon, inspirasyon niya naman ka no mismo Dayrit, emo ka rin kapara ng persons with disability, nune ka rin aliwa po. Biling isa po sa ambassador po ng Akay ni Sol, si Kuya Erwin Dayrit, isa po siya sa nakahikayat sa marami mga PWD na mawawala ng pag-asa. Hindi po patuloy lang ang buhay dahil habang may buhay, may pag-asa. Meron nga kareng apakamalan tamong artist kang kakatamong syudad kong Erwin Dayrit. In fact, metong yang kareng Medinan Galal bilang Outstanding Fernandino in the field of arts and culture anyang 2011. At talaga namang madaguling maging contribution na lalong-lalo na member tayo kang City Arts, Culture and Tourism Council tamo kang syudad. Ampong metong yang kareng manimo ng kareng artist tamo kang San Fernando. Inyang may labas sa banwa, may display la naman deng obra maestra ng Dayrit king Giant Lantern Exhibit. Panagkat na namang City Tourism and Investment Promotion Officer ng Syudad San Fernando ay Ching Pangilinan karang Memalen ay balawas yung pamanggambol king karelang talento kalupa ng gewa ng Dayrit. Siyempre, agad ang tala rin kaya katamong kabalan, alimo kayong San Fernando, no na kayong mabilog lalawigang Kapampangan na ilasanan sa asawa kayong pamangambol da karing talento na Medinan Karela, lalong-lalo na kayong arts, ang kayong culture, kalupan naming kapatid tamong Erwin Dayrit, no ka rin pepakit na kayang galingan pangaras kayong visual arts. Samantala, malyari ang pasyalan ng may sabing exhibit hanggang kayong Lunes, October 2.
po, ito na po ang tamang pagkakataon para imbitahan ko po kayong mga malalapit dito sa Pampanga na bisitahin po itong SM City Pampanga at tingnan, panoorin ang magagandang likha at obra, paintings ni Kuya Erwin Dairit. Mula alas 10 ng umaga po hanggang alas 7 ng gabi, mapakikita niyo po ito. Libre po. Pwede po magpa-picture. Isama niyo po ang inyong pamilya para sa ganun makita niyo ng isang Erwin Dairit. Hindi hadlang kung ano man ang meron kang kapansanan, kundi maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay, punta na dito sa SM City, Pampanga. Kaya Beliana Canilaw, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Balikan tayo po, JM De Jesus. Layo po kayong lalamdanom, ne? Pero JM, nanoy dapat tangan tabayanan kining first AIDA Philippines National Pool Championships. Itang babanggitan mo nandun, itang free diving. Masanting yang sport yan at masanting na atin tamong pasilidad ne, para kareng makanyang activities. Yes, Kuyang Justin, amanuan ko nandin, pili na yung AIDA Philippines, kitang karelang piyakamumunang National Free Diving Pool Championship in New Clark City. Uling ikit de world class talaga, ang pong tatalima ya karetang international standards na ditang free diving competitions. Anya naman karetang may git at pulong mag-attend ang pong makiyabe kayo ng kompetisyon, mapilan ka rin international or foreign competitors na, Kuya Justin. JM, patse sinabi tamong free diving, ne? Makanano, para ka rin kay baluan da rin kaya katamong kabalin at syempre kaya katamong na mo rin, ne? Makanano yung klaseng, makanano yung sports ngayon, kasi usually ang kakita mo kayo, detang relay, detang mag-race la, karing Olympics, ne? At nantimo, tatin breaststroke, the backstroke, free dive, or itang freestyle, pero ini free diving yan. So nanong expect na rin manalbe at pwede bang manalbe live king venue? Yes, Kuyang Justin, kitang talanan din detang ali-aliwang free diving athletes na present kitang press-con at simple mo mechanics na ring sport ay ni. So adwalang kahit ni adwalang kategorya. Metong kitang open waters, akit na kitang mismong beach, Kuya Justin, nuno ko rin usual mag-free dive na retang aliwang athletes. Kaya naman, kaning pool naman king New Clark City, at talagang talagang paluwatan lang anong paluwatan lang makapangislawak yung lalam na rin danom, at saka mag-swimming lang. Kaya mismong pool at kanila talaga papakit to makanano talaga. May measure damo naman nung makanano de lilibot itang pool, Kuya Justin. So kumbaga de taretang matrix sa lalawenda, baka taakit da no man yang boat. Kaya ka maluwat tali magistawa kinalam danom at kaya ka makabang dirutan kita mismong swimming pool, Kuya Justin. Kaya ka malambat sasaka ne. Detang kabang makalbugla king lalam danom. JM kapila niya marapat ini at ini ba makabuklat siya kareng bisang manalbe nung atin ticket magkano yung kailangan ng bayaran bang ILB ning makanining pamikatagon? Yes, Kuyang Justin, good news para karetang may curious nung nano ini nga sport ay ni. Libre ya kano ini para king publiko magsimula ini bukas September 29 at mayari naman king Aldo na ning Domingo, October 1. Anya naman talagang panenayan de talagang nano talaga akit na uling at katandala anya libre mo naman ing pamaglugyan ni Kuya Justin. Anya kanagan ng taga Central Luzon, kanagan ng talagang taga Kenny Carayon Tamo, pwede dek ILB na pong akit nung nano pa talaga ang free diving competition. JM, ing burita nga balo ne, syempre nung muntala kayo, din kaya katamong kabalen, bisa lang manalbe, kitang free diving, aside from the event, ne, nano pa ing pwede tanggawan keng New Clark City. Lalo na mag-weekend, nung sakali, bisa lang mag-staken, pati nga po, nanong pwede tanggawan? Yes, Kuyang Justin, makabuklat ya ing park na ning New Clark City, nanungno ka rin mas pesantingan de kay bat na ning pandemya, uling balutamo, baluat yan na magmigsaray ni ne. Anya naman, kada weekend naman Kuyang Justin, atin lang atin lang dakal pamangan mo naman kay New Clark City, nungno ka rin na talagang makapag-enjoy la. Dingega na gana from anak hanggang atinang edad, miyabe-yabe ka rin ang pong atimu naman kanong balamo sa live band, nungno ka rin na mag-enjoy la. Anjang bengi na, Kuya Justin. O yan, karen pong manto na puntalan. Ngayon pong darat ng weekend, balyari ko pong manalbe, kitang first AIDA Philippines National Pool Championships.
Ganapan na po king New Clark City, king Kapas, Tarlac. At syempre, nung bisako pang mamasyal, atin mo naman parken, dakal pwedeng gawan at mag-relax kayo kaya be po rin kayong kakaluguran ng pong pamilya. Dakal salamat, JM De Jesus. Kabalene ako po mama ko, dakal pabalita king kaya kaming pamagbalik. Magbalik po ing balen at balita. Kabalen, miragdagan la po kay balungan deng micro, small and medium enterprises o MSME. Tungkol po king mayaliwang capital market financing options king Merapata Road Show naning Securities and Exchange Commission o SEC. Ken pong Clark Freeport Zone, Pampanga. Penimuna ning bayong talakad the SEC Office for the Advancement of Strategic Investments in SMEs o WISIS. Ing event amika plenary at breakout session o plenary and breakout sessions. Imbitado lang ring speakers iba't ka ring crowdfunding intermediaries kalupan ning Invest3 Round 1 SIDIN Philippine Stock Exchange ating Investment and Capital Corporation of the Philippines. Peg Maragulne ning Clark Development Corporation President and Chief Executive Officer Attorney Agnes De Venadera ing PhilExport Showroom king Clark ang makasaob kano kareng MSME i-promote ing karelang produkto. Agpangman po kang SEC Commissioner Carlo Bello, mahulagala ring capital markets ating mesabing roadshow,
bang pabalo ka ng MSME deng option da. Susubong na rin ning SEC, hindi pong crowdfunding at ibang paralan bang tumasla funds deng startups o small businesses. Ing Tarlac Clark leg ning SEC Roadshow para king capital formation ing kawalong stop ning nationwide campaign. 283 executives, iba't ka rin government agencies, business chambers at local companies deng mekiabe po king mesabing aktibidad. 151 kareni reng winta king mismong event kabang 132 noman deta pong virtual participants. Tinagon la rin po the SEC Markets and Securities Regulation Department Director Vicente Graciano Felizmenio Jr., SEC Tarlac Director Richard R. Laus, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Region 3 Governor Attorney Amalia Kayanan, Ampoy Attorney Sofia Masa Sembrano, representative na pong Tarlac Governor Susan Yap. King alawa namang balita, metong pong investors briefing, dikil po keng retail dollar bonds o RDBs ing inorganisa na ning Bureau of Treasury kambereng may yaliwang bangko. Kaya po Central Luzon, ngayon pong Webis yan, September 28. Kaya po anong RDB, safe ya kanuing investment at panigurado ya pang mibalik ing pera ning investor. Pakibaluan tamo po nung makanano ing pamagproseso kaya pamag-invest king balita ng Liana Canilaw. Amuyuta no ng Bureau of the Treasury o BOT Region 3, rin kaya katamong kabalan ang mag-invest king gobyerno, bang sigurado ka nung manakit ng larang karelang pera. Kaugnyan na niti, metong investors briefing ing meganap nga ng Webis September 28, king Benigno Aquino Hall Capital Boulevard, Ciudad San Fernando, Pampanga. Tinagon laki ni remiyayaliwang individual ang pong institusyon. May kumbirala mo rin di mapilang estudyante bangkabang anak lapa, mababyasan no kanong mag-invest. Mas better na parang secured na ka for the future, tapos balo mo rin pera mo nung ka rin namumunta, tapos para naman nanita, para lang na masyadong isipan ko yung future mo, para for emergency uses, ganun. As an accountancy student na nag-aaral pa currently, syempre kahit sino naman mabubuhayan ng loob pag sinabing investment, lalo na papasok doon is money. So kung ako naman siguro, kahit sino naman, gusto nating lumago yung pera natin. So for me, I really nakakakuha ko ng idea kung paano ako mag-invest at kung paano ko gagamitin wisely yung sa aking pera. So regarding dito sa RDB na event natin ngayon, mas naliwanagan ako na kung paano natin papahalagaan yung pera natin, na safe siya, na safe talaga siya kahit anong mangyari. Yun lang. Dinakin ng BOT Region 3 kambering miyalo ang bangko in retail dollar bonds o RDB2, ang malyari rang i-purchase ng investors king affordable minimum placement at $200. Bukod kang lalabong lari ang hard-earned money ng metong investor, makaasaw pla naman kunuging ekonomiya ng bansa, patse mag-invest la. Okay, ang retail dollar bonds actually on its second issuance is an investment product or a savings mobilization program issued by the Bureau of the Treasury. So meaning, yung mga individuals or institutions, pwede silang mag-invest sa amin. And in return, makakuha sila ng interest. So ang in-offer natin ngayon, 5.75% for 5.5 years. So meaning, pwede kayo mag-invest and at the same time, natutulungan niyo yung gobyerno na makapag-fund ng projects niya through the investment na ipapasok niyo sa amin. Para yarin inikaryang manto ng accessible at higher yielding investment. So kung maaalala ninyo, marami na ngayon nagkalat ng mga investment scams, no? So kung sobrang taas ng offer sa inyo, kabahan ka na, baka too good to be true yon. So kami dito sa Bureau of the Treasury, through the RDBs, sure ka na safe yung investment mo. Kasi credit risk free siya, ang government ang may utang sa'yo, so kahit anong mangyari, maibabalik at maibabalik yung in-invest mong pera sa amin. Kumpara ka ng aliwang investment alang kasiguraduan, safe at low risk lang mo naman kanuring RDBs, lakwas not direct obligation na rin ni Philippine government. Siguro ang pinaka-risk na lang niya yung sa exchange rate mo kasi dollar yung ino-offer natin kapag ka-peso siya in-open or pinasok. Pero ang in-encourage kasi namin ngayon, dollar siya. So kung dollar mo siya ipapasok, safe yung investment mo, intact yung principal mo, yung ano pumapasok na interest sa'yo, quarterly na re-receive mo siya doon sa dinesignate mo na account na pagpapasukan ng interest mo.
At inlamon namang website ng nukaran malyari ng i-compute ng investor ding tubo naging RDBs kiloob ng 5.5 years. So meron kami sa Bureau of the Treasury website. It's on the www.treasury.gov.ph and the RDB2 calculator. So pwede ninyong i-test doon kung magkano yung makukuha ninyo after 5.5 years at 5.75% na interest rate. So for example, $200, meron ka ng $63.25 after 5.5 years compared sa time deposit na nasa $9.90 lang. So kung may mga natutulog kayong pera sa bangko, pwede nyo i-invest sa amin. Mas malaking return na pwede ninyo makuha. So syempre, kung mas maliit ang investment mo, mas maliit ang rate na papasok sa iyo in return. Pero pag nilakihan mo yung investment mo, mas malaki. So pwede ninyong paglaruan dito kung ano yung makukuha ninyo na amount in return after 5.5 years at 5.75%. Ingkasantingan na panini, mas kininong at yuking legal age, malyaring mag-invest. Basta 18 years old ka, so legal age, pwede ka na mag-invest dito. So sa mga institution, pwede rin as long as approved siya ng board ninyo, pwede kayong mag-invest sa amin. So open to everyone. Lalo na alam natin, marami tayong mga kapatid na OFWs, hindi ba? So sa mga pamilya nila, pwede mag-open na sila ng RDB account, para doon na pumapasok yung remittances, yung mga pinapadala ng mga kamag-anak nila. So ganun ka-convenient yung RDB natin. Makasiguro lang naman kanukin transparency ng BOT, di kilking investment idea. Nakapost naman ito lagi. So, ni-invite namin ng COA. And tulad ngayon, halimbawa, dito tayo nag-o-offer sa Provincial Government of Pampanga. So, kasama din natin yung mga bangko. So, somehow ito ay nag-enhance ng credibility natin. No? So, lahat naman to transparent. Pinapakita namin sa Facebook page namin, sa mga balita kung makikita ninyo. So, legit po ang pag-invest dito sa Bureau of the Treasury. Para ka ring bisa mag-invest, malyari mag-purchase RDBs manibatin niya September 27 hanggang October 6. Ini-invite ko po lahat ng interesado na mag-invest sa Retail Dollar Bonds 2 or yung tinatawag ho natin na RDB2. So for as low as $200, pwede na ho kayong mag-open ng account or magpasok ng investment sa Retail Dollar Bonds na ini-issue ho ng Bureau of the Treasury. Dito ho, safe ho ang investment ninyo at panigurado maibabalik ho ang pera ninyo. So invest na po. Malyaring muntak ang website na ng BOT at www.treasury.gov.ph para king karagdagang detalye. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Masanting balita po, pasibayo ne pong ibuklat ng NLEX Corporation, ini pong Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX Pasig-Potrero Bridge. Mag-umpisa po bukas yan, September 29, alas 6 ni nga ba. Katatanda ng Misaraya po yung tete anyang July 16, paulining repair, ang pong maintenance sa kailangan king milabas sa bagyong Dodong. At pesik na nga na pa, ning abagat. Pansamantala re pong biklatiti at mamiyadalan ka rin Class 1 vehicles. Anya pong August 7. Kay ba't bistaman kasalungsungan pamuri ning gagawandang rehabilitasyon ken dalan, opisyal da pong ibuklat, ining Pasig-Potrero Bridge king SCTEX para po ka rin ganaganang klase na ning saken. King aluwa pong balita, maragulyang kawalan king probinsyang Kapampangan, ing kilalang businessman ay Jose Boy Bituin. Iti po yung pisyag na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at mismong i-Governor Dennis Pineda king kayang pamakirame. Karen pong melakwang pamilya at kakaluguran na ning Meangubie Bituin, anya pong Martes, September 26. Bituin po at kayang asawa Mirna, reng founder na ning world-class furniture company Betis Crafts Incorporated. At migsilbiya naman pong direktor ng PAMCHAM. Madibat po 2009 hanggang 2016. Kilala naman po ang timong Kapampangan Cultural Advocate ing karelang pamilya. Makirami po ing CLTV 36 ken pong pamilya Bituin at takal pong salamat kay ngeganaganang gewayo para king Labuad Kapampangan, Sir Boy Bituin. King aliwa pong balita peg masosyanen ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP kambening municipal government ning Lubao ing ka-113 anniversary ning kebaitan ning dating Pangulo Diosdado Macapagal. Mera patiti king museo at aklatan ni Diosdado Macapagal king Lubao ngayon pong Webes yan, September 28. Tinagon king commemorative event i NHCP OIC Executive Director Carminda Arevalo.
Mrs. Shelo Macapagal Salgado, ang timong representative ng pamilya Macapagal, at Lubao Vice Mayor J. Montemayor. At wala naman po rin mapilang representante iba't kay DepEd Lubao. Guest of honor yan naman po Tyrone Nepomuceno, a senior high school teacher kay University of Santo Tomas. King kayang speech kwinento na ing maging biat kontribusyon ng Macapagal king bangsa at karing kapara ng Pilipino. Mi sanmetong la po ing NHCP king Preservation and Cultural Heritage ning Pilipinas. Diosdado Macapagal, mi baita niyang September 28, 1910 king Lubao, Pampanga, ing kasyam presidente ning kakatamong bansa. Metong karing advocacy na pong Macapagal ding kayang land reform policies, mamiyang ulaga karing Hortelano at menyira po kaya tangausad ng landlord system anyang panahon na ito. In-establish niya rin po yung territorial claims ng Pilipinas, lakwas na tungkol kayong pisasabiyang issue king West Philippine Sea. Sinubong niya rin pong makapagaling accountability at integrity king gobyerno anyang penimunane ang First Code of Conduct and Ethical Standards para kareng public officials. Kabalen, bayo tapo mapupos. Pag nakakumukay kayo, 78 o 79 days na mo po, Giant Lantern Festival na at 88 days na mo, Pasko na. Apin po rin ding mga regular balitang kinalap na ning kaya katamong news team para karing aluwapang updates, i-like and follow yulamo. Ren kaya katamong social media pages king Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. King X naman at CLTV36. Ken pong Instagram, TikTok ang pong YouTube at CLTV36 Official. At intamo naman ng website www.cltv36.tv. May albela naman po rin programa ng CLTV via Signal Channel 115. Nationwide po yan. Ang po karing kakatamong 38 cable partners kaya Central Luzon. At syempre king Free TV Channel 36. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Makabalen.